twaje tuba mu gihe cya Chauviniste Paruwasi Kidenge tukaba tujya turirimba indirimbo yitwa amaboko yawe Yesu abahezagire. wavuze ko uri kumwe nanje no mu kiyaga sinzoregwa mu muriro no mu mbeho mbere ubwihisho no mu bikomeye sinzoregwa kuko amaboko yawe si matoya wananigwe gukora kandi amatwi yawe si bivu wananigwe kumva amaboko yawe si matoya wananigwe gukora kandi amatwi yawe si bivu wananigwe kumva teramere jambo ryawe kurishitse uteramere jambo kurishitse no mujitane umugwi wabaye wa gatatu muri no higanwa n'umugwi witwa SERAPHIN'S Voice amanota 92 n'ibicendo kwijana mwakomera amashi cyane.